awukwazi ukuparula umndawo ngo-12 emini ilanga limile. Umndawo uparulwa ebusuku mkhulu. Dlala isibona imkhuba eqaleni ngangikhuza. Ngase ngifunda ukuthi bheko kwakho. Wona kokwakho uphume komunye umuntu. Ngoba umthola umntwana ethwasile mkhulu. Kanti ithwasidlozi elingayazi ngisho imali, ehluphekile. Yikho bese umthola umntwana ehlupheka naye ephila leyo mpilo. Awukwazi ukuphila impilo yedlozi elingayazi. Ebese kusasa bazosithuka bathi thina asazi izinto. Ngibingelela sanamukela hlelweni lethu le-Ecopoint TV The Call lobingelelayo niyazi ukuthi uxola umfana mbatha kushanda indaba ezithu sontshikazi umthi ushoda uMatinda siqhamusodela madla bana kwathoza icololo umdidi yadakho udakhela uchacho. Don't forget to subscribe and like and comment and share. Niyazi babukele be-Ecopoint TV angihambi ngedwa ke namhlanje sifike qathatha ngiphethe ugogo uNgcobo futhi again eze ngohlangothi lakhe le-angle ngokuzoqwashisa kakhulukazi ngalendlela akayihambayo yobizo lakhe ngoba umuntu ongathwasiswanga kodwa owayithwasela noma othwasiswe yidlozi. Ngiyacabanga ukuthi ngikhuluma nabantu abazi kangcono ukuthi mangikhuluma ngogogo uNgcobo ngikhuluma ngobani. Angizi kuba mningi ke ngoba inyama akusiye yami iphekwe uye ngicela iphake yena. Mina ngizokwenza nje manje ngizothatha intambo ngisiphose kugogo uNgcobo abingelele bese sihlala udabeni. Gogo siyakwamukela sakubingelela futhi again khona la e-studio se-Ecopoint TV. Makhosi amakhulu Mthiya. Yeah. Mina ngumntwana wamanzi khehla. Ngiyabingelela. Ngihamba nosidinane sigama ngapha. Yeah. Ngizalwa amakhehla ayekwazi ukumisa amakhosi ekhanda amakhosi. Ababa biza ngokuthi omzilakazi. Okay. Ingakho singaliphuzi igazi, singalithinti igazi. Yeah. Ngiphethwe yishi ngishanze ezalikazi ezazi basimlilo phezulu kwemfula kuvutha amalangabi. Nakya. Imina loyo. Hamba namahlubi lamahle. Yebo. Umntwana wamanzi. Othi mememeze ekseni elangeni. Kuphendula inkanyezi ebusuku. Ebese exoxa nenyanga. Umntwana nje ojule kakhulu ikhehla kulolibizo engihamba kulona engathunywa lona. Olunzulu olungenalo ulwazi olugcwele la ngaphandle. Ngithe ngizocacisela noma ngixwayise izingane ezihamba kulendlela. Makhosi amakhulu. Nginethemba lokuthi namhlanje ukusuka lapha kukhona okuningi abazokuthola nabazokucosha. Makhosi. Wathi omunye umfana wegogo uyabona izwe ayakeliye kuphathwa abantu besilisa. Wathi uyabona izwa ke kube nomuntu wesimame nje yazi nje unyaka wodwa kuthiwe akube uyu president. Yebo ngathi mfana uqonda ukuthini. Ake ngisaba mana amaningi thina siyimbokodo khehla okuningi siyakhona ukubekezelela noma kunganzima kanjani. Yikho noNkulunkulu abona kufanele ukuthi kube yithina siphathwa ukhela sisikeke ngoba siyakwazi ukubekezela. Amakhehla ayabaleka ehlehlele emuva esikhathini ayikabi bafowethu ayikabi lesidlula ayikabi sile kodwa nje siyayiveza lethu ukuthi yebo bona imbokodo inamandla kanti iyabekezela futhi siyabekezela nasemlilweni. Yabona thina madoda esikufanana gogo thina abantu besilisa mina ngeke ngisho phela ukuthi ngendoda ngoba ngisemncane nje ngumfanyana nje kodwa ngizoyibeka phela nami madodeni nami ngizoba indoda kusasa. Thina abantu besilisa siyakusaba yazi nginokuthontisana nokugula nje mangigula ngivele ngibona ngathi sengizofaka manje ebese ningayi nasesibhedlela abantu besilisa imvamisa yikho bese beshesha ukushona bavela phelele esibhedlela ngayezwa no Dr. Ekhala baya sekuwu5 umuntu esehamba emhlabeni kube ima esukumela into zakhe ayongena esibhedlela kanti sekulate athi angiyiki kuyosheka igazi ngoba umkami right nami right sihamba kanjalo amakhehla nje yaninto yawo phela hayi kuzi namhlanje ngiyakubona gogo uMapholoba Ngcobo omkhulu ngiyakubona namhlanje ufike ngesinye isembatho ke namhlanje ngiyasiqala ke lesi namhlanje oze ngaso kwenzakalani ngaso awungichazele ngaso namhlanje. Hey mkhulu wangiqala lapho kungafanele uqale khona ufanele ugcine khona. Bangibiza umajazana kuma comments bathe usifela amajazi awu12 akhona amajazi awu12 zikhona impurampura lesa namhlanje khehla lami nje obusubuzile isambatho esiyimvela kancane esinganikwa yinoma ubani. Mangisho kanjalo ngisho emazulwini bayayibathi mebesinika abantu ebesinika umuntu kuba ukuthi bambukisise kahle bajula ingaphakathi lakhe ngoba abantu bana manje esikhathini esiningi bayayi babe njani kuba abantu abangesenawo unembeza
kanti lesambatho sinzima kakhulu isambatho samandla khehla ngona lesambatho akukho okukuhlulayo kodwa njengoba ngishilo sinikwa abambalwa ngoba umuntu abamnika sona ukufanele kube umuntu okwazi ukuyicontrola in terms of ianger ngoba ungabaqeda abantu mawuna lesambatho mawuzokwatiswa kwasana uyayibona so bayaye bekuhlolisisa inhliziyo ukuthi umuntu ozokwazi ukubekezela yini noma sekunjani noma bangacanula kangakanani abantu uzokwazi ukubekezela yini ngoba uma usuya lana usuya kwezinzima kakhulu uyayibona so uNkulunkulu akasiniki noma ubani and abantu abaningi abasazi bathi isambatho sobumnyama kanti cha angizu ukunaba kakhulu akusona isambatho sobumnyama kodwa abanaso bayalazi udaba lwaso ngoba kubhlungu kanjena nje gogo umuntu uma egxobi khona wena uphilela ukubekezela siyakwazi ukubekezela khehla nakho na kuma comments kukhona ezingixakile izinkulumo ngabuka ngafunda lathinta lapho kuthinteka khona kodwa ngangaphendula ngoba sengatrainwa ngafakwa emlilweni emkhulu ngaphekwa ukubekezela kuqhamuka lapho ngaphekwa kakhulu kuzofika kulesambatho awufiki kusona ukuqala izolo ayibo kuma comment angivamisile ukubheka yazi gogo mina mangenza interview ngiyengitshe ukuthi umuntu uzelela ukuzolapha abantu hayi kuzoba ukuzolwisa omunye umuntu kuma comment kwenzakalani ziyakuluma phela vese njoba sisho isinto ukuthi abantu abayikuya nganqanye kuhle kwamanzi yebo mkhulu mawube ne debate nomuntu nibabili noma nibathathu it's bound to happen ukuthi kube khona imuvo engafanani uyayibona eminye ibe yinhle eminye ithanda ukuba mibi kodwa engikujabulelayo ukuthi noma ngabe sekukhulumekile okubi kuma comments mina ngiphendulanga abaphendulile abantu abalalele inkulumo bayizwa abalalela ngoba befuna ukuzwa hayi abantu abalalela ngoba befuna ukuphendula nokulwa uyayibona ngoba mina i-reason yokuthi ngize la ukuzoqwashisa more than anything angizeli ukuzolwa abalwayo balwabodwa khehla ngoba mase sithi ayiphuma yempina asizukumelana kahle igcina lapho nje khehla yazi gogo ngoba ngihlale ngisho ngiqwashisa ngokugcizelela lokho ukuthi ngiyacela ukuthi kuma comment section abantu abaphendule ngembuzo ababhekene nayo ngoba la masilethe umuntu umasilethe ugogo noma umakhosi noma uyabona into enjengalezo gogo suwe silethe umuntu ozophilisa abantu ngoba abantu baxayekile but via iEcoPoint TV bathola impendulo ezobaphilisa ezimnandi kanjani mina abantu nginokubuka abanye kodwa nami bake bathi ukungithinta la kuma comment ukuba umuntu emhlabeni khehla soze wathola impendulo ezinhle njalo ke ngiyengithini ke mina ngiyengikholela ekutheni mina umuntu mayezolwa nami mina ngeke ngize kuphendula silent is a good answer ngoba the moment ngikuphendula ngiyakuphakamisa kanti ngoba ungikhwepha ufuna ukukhuphuka ngami angiphenduli mina into angiyilwe impenge enasicoco yimina loyo ngiyilwe impenge enasicoco yimina loyo ngiyaphendulelwa khehla angiyiphenduleli kangangokuthi kwalolibizo enginalo lobukhosi enginabo empini izinyanga zihleze zigadlana noma ungangadla kanjani angizi ukuphendula kodwa khona abaphenduli babukele beEcoPoint TV kuma comment ngiyaqala ukuyizwa lento angivamisile ukuthi ngikhulume kakhulu ngezinto ezithinta ama comment because kuma comment ngicosha imibuzo kodwa ngiyacela ukuthi as long as much as ulandela uyisubscribe noma uyifollow eEcoPoint TV ngiyacela ukuthi ungene ngenhliziyo emhlophe nokuzokwakha nokuzoqashisa ngoba okuningi la sizele ukuzokwakha azizela ngizokhwebhana akunankinga kuma nomuntu uholwa idlozi lakhe siyabonga angikho lapho nakho la ngikhona ugogo Ngcobo njengoba ayekathi ukuthi ukufika kwi-debate ngicabanga ukuthi njengoba namhlanje ubuye ngohlangothi lakho ubuyele namhlanje ukuzocacisa nokuzojula ngokuthwasiswa idlozi nalabo oza kwenu ohamba nabo abathwasise idlozi enamba indlela efanayo abangaguqile mkhulu abangaguqanga ngoba wonke umuntu uthwasiswa idlozi yebo kodwa ke bese kuhluka la ekuthenini abanye bayahamba bayoguqa abanye abaguqa namhlanje uze ngokuzocacisa phezulu kwesimo sokuthi akuzange kusaphuma kahle kule episode esidlule kuyona so ngiza with the intention yokuthi abafuna ulwazi njengoba becelile ukuthi ngibuye ngizobapha ulwazi ngizophakela lezo indlebe ezicelile mahala ngaphandle kwesente baphile khehla thokoza gogo Ngcobo siyabonga uNkulunkulu akwazi ndisela nasemsebenzini wakho uphumelele ube right ugeza inhliziyo njengoba usho na ukuthi yebo ukhona la ugcina ugxobe amakhono kodwa bese wenza kanjani uzehlisa ngoba uphilisa abantu nedlozi lingakwata kabe lingaxabana nawe uma usuphendula
emandulo usulwa nabantu likunika umsebenzi omuhle kangaka Yebo, lakhetha wena ngoba lazi ukuthi emndenini wakini kungifanele. ukukufanele Yebo, mkhulu. siyabonga ukubekezelela lokho Ngcobo uNkulunkulu akubusise Amen. Sikene namhlanje kodabene Ngcobo ngiyacabanga ukuthi imibuzo enginayo ayizuba mningi Amen. izothi nje fahla kodwa angazi noma ngingangena embuzweni noma mhlawumbe ungayiqalela nawe ngendlela ofisa uqala ngayo ngaphambi kokuba ngene Asiqale embuzweni embuzweni bese ngizorephapha. ngoba imibuzo Sengirephapha konke. Yebo. Umbuzo enginawo oqala nako uthi buyini angazi ngiyacabanga ukuthi uthi buyini umngozi bedlozi elithwasisayo angazi ngisho kahle Ubungozi. noma ubukhosi Ubukhosi. yebo Buyini ubukhosi buhamba kanjani noma mkhulu ngicela urephrase the-question yakho. athi ngivele ngiyibuke ngoba le ithanda ukungidida ngoba angifuni ukuthi Ngizokwazi ukuyichaza kahle. uyichaze mkhulu. kahle Eh. angifuni ukuthi nami ngiyibhede ngifuna ukuyibuza ngendlela i-comment ebuzwe ngakhona Yebo mkhulu. la kubhala ukuthi buyini ubukhosi bedlozi elizithwaselayo Elithwasiselayo. elizithwasiselayo okay Lobu bukhosi mkhulu ngizoqala lana bubukhosi obujulile bubukhosi obuyimvela kancane. yeah Thani ngithathe back. Abusibona ubukhosi obuyimvela kancane. Ubukhosi obujulile buphiwa abantu abaningi. Kodwa inkinga iba sekuthenini akusiwonke umuntu oqala ku starting line ezefike ku finishing line ngoba bubukhosi obunzima kakhulu abantu abangakwazi lokho. Uma uzoqala le ndlela lena iqala bakuvezele ukuthi uzoqala lapha. Bese bekuvezela ingcebo nakho konke okuhle abayokwenzela khona. Kodwa lapha phakathi lokuhuzuka nokusha emlilweni abakuvezeli. So ubukhosi obubhlungu kakhulu mkhulu. Izingane eziningi zinabo lobu bukhosi kodwa baphelela endleleni abaningi baze beyibulala. Akusibona ubukhosi obuhle. Ebantwini sibukeka njengabantu abathwasa kamnandi ngoba sisemakhaya. Kanti abazi ukuthi ngale ngemuva kwenzakalani. Ubukhosi nje obungebuhle mkhulu buthi uyazi into enhle kodwa ithi inhle kodwa ibiyimbi. Yilo bukhosi esihamba nabo khehla. Lobu bukhosi buphiwa izingane ezizalwa noma ezinegazi lasebukhosini. Yingakho bese bethi singayoguqa. Lobu bukhosi futhi buthi njoba ngangizama ukuchaza ukuthi lapha eguqeni kunezinto abazenzayo angifuni ukungena kakhulu esingazenzi thina ngalana njengayo indaba yegazi ngahlule ukuchaza kahle ekuqaleni indaba yegazi la ekuthwasa edlozini lele silithwasayo yile thonga siyinzalo ngizoyibeka kanjalo siyinzalo yalabo gogo nabomkhulu ababengena amandulo bengena emanzini kuthiwa bese bephuma bephethe ubukhosi babo siyileyo nzalo siyizukulu nezizukulwane zalabo bogogo nabomkhulu inkinga isekuthenini namhlanje imifula isingcolile amanzi asangcolisekile akusaphethiswa ngendlela yamandulo yingakho bese besiphethisela emathongweni ngoba uthulele bakuthathe bayokufaka emanzini ubone wenziswa konke kodwa mawuvuka umanzi umbhede uyayibona so ezinye zezinto esingazikhulumi ngoba okuningi kuyimfihlakalo yayibona yikho nabantu abadala ababengena emanzini babethi mabephumile bengakhulumi ukuthi bekwenzakalani emanzini yikho singatholakala ko YouTube isilokhu sikhuluma into ezingapheli yibo lobo bukhosi ubukhosi obujule kakhulu khehla ubukhosi obujule kakhulu angazi noma umbuzo ophendulekile yane lobukhosi buyaphi njoba ngichaza khehla ukuthi yilobu bukhosi babantu emandulo babengena emanzini baphume bethwasile uthola imndeni ithi sidukele umuntu kanti akadukile ungena emanzini uyolanda ubukhosi bakhe siyinzalo yalabo bantu abantu abahamba namakhosi okay hayi siyakhala ke la so labo bantu thina asigidi khehla enye reason yokuthi singangena ephehlweni asigidi ikaningi abantwana abanalo ubukhosi abagidi abantwana abanalo ubukhosi abalithinta igazi njoba bengisathi ngiyachaza oyisalele emuva mkhulu yebo siyahlaba mkhulu ngoba lobu bukhosi bukhona njena buhamba nezidalwa nemimoya kuba yihlo zinethonga nezidalwa nemimoya ebese le idalwa nemimoya bathola ukungcoliseka mangabe amadlozi akho engageziwe okuyiyona into ebayinkinga ke manje kulabantwana abayithwasiselayo amathonga abo uthola ukuthi manje fanele behlambulule
inkinga zomsamo. Inkinga zomsamo zihamba nempande nenyongo mkhulu. Thina silisebenzisa igazi. Sihlaba with the view yokuthini sisuke sidinga inyongo nomswane. Hayi igazi. Asiliphuzi imkhulu igazi kanti futhi asilicontsiseli to any impande esizoyisebenzisa. Ngizokwenzela umzekelo. Ngake ngaba nenkinga mkhulu ngoba kulolu hambo kulobukhosi ubona kufike kube nobukhosi obuphakamayo. Ubattend ubulandele buze baze bekutshela ukuthi sesiyaphothula. Ujabule uthi sesiyaphothula ngempela ubaphothule bese bekuvulela umsebenzi. Usebenza uzothi usasebenza bese kuvaleka izinto. Yayibona ukuthi sivaleka unyaka. Ungenzeki lutho. Uyocabanga ukuthi sekhona okugangela angithi mkhulu ngoba bakhuluma uyaphahla baphendula uyangiunderstand usukumeke bese uye emntwini ngaye emntwini nami wangikhandela impande yokuthi enzeni ehlambulula inhlanhla yami ngoba ngithi mina kumnyama ngiboni kwenzakalani wangihlanganisela impande leyo mpande wayikhanda ngihleli naye yayibona ngayithatha ngayisebenzisa ekusebenziseni kwami lempande kwaba mnyama ongidlula kuqala mkhulu kwaba mnyama ongidlula kuqala ngasukuma kwaba khona ongilayela inyanga empangeni ngasuka eGoli ngaye empangeni ngiyofuna ukwazi ukuthi manje lobu umnyama osebu 10 times kubangelwa yini uyayibona ngafika enyangeni yavele yangibamba into eyodwa yathi kukhona umuntu owakhandela impande enhle yenhlanhla kodwa wasuyisebenzisa negazi ngaphika mina ngamentabeni ngathi mina ngizange ngasebenzisa igazi ngoba lo muntu ngiyamkhumbula ngoba angisiyena umuntu ongene ezigodlweni siyakhuzwa asihambi izigodlo so siyayesenza amakhanda ethu mase kufike ukuthi ube senyameni uyayibona bese uyahamba utshontsha uyohlola njoba angikhandela ke leyo mpande ngase ngikhumbula ukuthi impande engeke ngayisebenzisa ngangiyithathe kumuntu okanje futhi wayithaka ngibhekile uyayibona inyanga ithi kodwa mina ngikutshela lokho kunegazi owalisebenzisa uyezwa mkhulu hayi bese kuphela ke ngibuye endleleni mangibuye ethi umuntu ukhumbula wakuthakela kodwa kwase ngena isihlahla somdlebe understand mkhulu isihlahla somdlebe angifakela sona kwakuyinto engaka mkhulu iqebele ngana nje lincane kwakuyinto engaka ngoba yena wayephethe into engaka ethi ubuya naye kwamhlabuli yalingana into engasini into engatholakala noma kanjani ethi bayilandiswa zini uyayibona wangifakela into engaka for those abangazi ukuthi yini isihlahla somdlebe yile sihlahla esidla umuntu esigazi igazi esihlalwa silwane esigazi igazi yesidlilwane sidla abantu uyayibona so leso sihlahla isona esasivaleni into zami ngoba esifake phakathi kwaleyo mpanda enginike yona hayi ngoba ngeke ngayithatha ngayohlaba inkukhu noma ngenzani that's how deep it goes with regards to indaba zegazi kulobukhosi esikubona Internet nje lana nje ayidingeki khehle njoba ngichazile noma ngiyithula namhlanje ngihleze ngithi ngumanqobo kodwa ngithe mangiyithula ngathi ngihamba nababe bekhanda amakhehla yekhanda obukhosi zili igazi uyangiunderstand zili igazi yitho ngengihamba nalo ekufanana nokuthi sikhule thina kupheka ubende makunomsebenzi ekhaya kodwa thina ubende noma ngakhona abudliwe ekhaya inyama mayingavuthiwe kahle isanegazi awulidli ngoba uzolahlekelwa ingqondo ngihamba nabantu abakanjalo yebo mkhulu kanti nale idalo ezisembethe azihlangani negazi mkhulu yikho mase sichitha igazi kakhulu emfuleni bese sicanuka uthole sezuvala leyo mfula ngoba sesibangcolise kakhulu abafuni into ehamba negazi phakathi futhi nje kahle nje isibindi mawusidla fanele usiphekisise sivuthe singabi negazi khona imndeni njalo uma udli into esaqaza igazi bese ubona ingane ingazathi iyahlanya kancane kahle nje yazi ngifuza ngabe nje inyama nindi nje gogo ngoba manje hayi imnandi kanje hayi khehla musani nibo imnandi kanje inyama ngeke mina uhaha nje kaze futhi mawungiphakele ngiqeda yona kuqala ngakangena ekudleni ufuna uyibona nje la ophuthuini noma erice angifuna ukuphosisa mkhulu kodwa make sure ukuthi ayinali igazi ngoba yileli igazi elingafuneki hayi okuningi yebo mkhulu so ukuhlaba siyahlaba ngoba kufanele siphethiseni iside leli lokuthi sihamba amadlozi lanka namathonga ekuwona ambathi akhanda ubukhosi noma ubudlelwane nale idalwa zasemanzini uyayibona nje lezi idalwa zikwazi ukusebenza phezulu kwethu ukuthi ihlozi lethu alihlambulukile
Fanele uqala ulungise inhlambuko yemsamo wakho ukuze lezidalwa bese sifika zithi khaxa kamnandi phezukwakho. Yilena abantwana bayithwasiselwayo yihlozi labo abathwasa besemakhaya bengayi understand ukuthi noma selikhulumela elinya lizokhuluma lize lifike kumsamo wasekhaya ukuthi umsamo awumuhle fanele kulungiswe u1 no2 no3. Ubende bumnandi kangaka Nkosi yami ngingayini. Hayi thina asibudli khehle. Asibudli. Hayi gogo nisenkingeni hayi. Kodwa phela kumnandi ngoba gogo ngithi umsebenzi. Ayike into ozoyenza ufasiwe kumele idle nomcilo thanda ungathanda. And futhi kumnandi mawutshelwa imithetho lena ekwakhulunywa ngayo kwi last podcast ukuthi kunemithetho esilandelayo. Asilandele abasemhlabeni silandele siyilayelwa yithonga lethu esigijima nalo ubusuku nemini. Okay. Yebo mkhulu. Na umbuzo gogo la number 2 uthi kahle umehluko phakathi kokuthwasa nalokho okujwayelekile nalokuthwasa okujwayelekile ukhona umehluko lapho. Ukuthwasiswa yihlozi nalokho kokuthwasa kwenjayelo kuyoguqa. Yebo. I think okuningi sesikhavile njengoba bengichaza ukuthi ukhona umehluko in terms of namandla mkhulu. So ngiyathela ama cons ke manje khehle. Namandla angena kulobukhosi bedlozi elithwasisela uhlele ekhaya. Buthe ukuthi khaxa yonke ngoba phela la ebukhosini kune hierarchy, what we call a hierarchy. Kufike kube nobukhosi obukanje nobukhosi obukanje nobukhosi obukanje nobukhosi obukanje. Lokhu ubukhosi bonke abufanani khehle. Okay. Uyayibona yingakho bese kuba khona ukuthwasa lokho kwendlela yethu ngoba khona kunento eziningi kunobukhosi obuningi obuhlukile obungajwayelekile kanti ngapha ubukhosi bakhona obuningi bujwayelekile. Uyayibona kanti futhi kuhleli obala sindlula indleleni eziningi mkhulu ezingachazeki kulobukhosi sihamba nabo. So kuyahluka mkhulu in terms of ngapha kuyagidwa thina asigidi ngapha liyasetshenziswa igazi ngale ndlela elisetshenziswa ngayo thina asizenzi lezo kangangokuthi kwa intwaso thina intwaso ezinye uzidla emathongweni ezeyokugcina uzidla uma usuyothweswa umqhele wakho endaweni oyobizwa kuyona eyokugcina lapho usuyonikwa imiyalo yakho yohambo lwakho ukuthi thina awuzukwenza u1 no2 no3 siyabizwa khehle endaweni ezimfihlakalo uyolayelwa usuyothweswa umqhele wakho ekhanda asuthweswa abasemhlabeni khehle. Asuthweswa kanti futhi enye into futhi eyimbangela yokuthi bezama ukuthi bengasifaki ngala ukuyoguqa ukuthi ngizoguqa isikhathi esingakanani ngoba lobu bukhosi esihamba nabo akusiyinto oyithwasa unyaka yinto eyeminyaka mkhulu ngoba ubukhosi obuningi kuphakama lokho uthi usadile nalokho kuphakame lobuya hence bengibiza umajazana umhlabuhlangene abami buyi12 buhlangene obaphansi nobaphezulu yebo siyashiyana kukhona abazothola ubuyi10 kukhona abazothola ubuyi8 kodwa kuyashiyana kodwa amandla futhi akhombayo ukuthi wena ukweliphi izinga kulobu bukhosi kodwa bonke ubukhosi mkhulu bithi obobungoma kunala aqala khona ubungoma busekuqaleni bese silokhu sikhuphuka kothunukala abathunukalayo kodwa iqiniso lihle mkhulu. Nkosi yami iqiniso liyaphilisa iqiniso. Yebo liyababa kodwa liyasiza. Ulgwinya kunzima. Bakithi. Yababa le acha ayidleki. Manje wazi kanjani ngisesembuzo njalo gogo akukho kushe engiqhamuka nakho. Mhlawumbe ngisazoza nokuwami. Yebo. Njengoba sihamba ngembuzo wazi kanjani ukuthi unabo lobukhosi? Uba umntwana ongathandeki esikhathini esiningi la emndenini just like any other child any gift noma a calling. That's number 1. Okay. Number 2 amathonga into ithongayo. Okay umntwana khona futhi umbona ngokuthi uthonga kakhulu from ebuntwaneni bakhe uthi umebeka ikhanda ziye uselela akahlupheki ngobuthongo ulala noma ekuphi noma ngachiyama nje kuhle komntwana wenyawuphi umebhemile ulala noma kuphi ulala noma nini noma kephi. Yebo umntwana onalobukhosi uthonga isidina mkhulu ngazi umnyanyi ngoba uthi uyavilapha kanti lento ahamba nayo ihlezi ikhuluma mkhulu sithonga every day inkulumo zifika every day we understand mkhulu. Yebo and then enye into futhi ebalekile ubona ngokuthi usuthongile yini lo uyithongayo. Abaningi bayalahlekelwa athi umuntu ngibukela amabhayisikopho engawa understand ngathi amapopayi
uyayibona ngoba izinto esizithongayo akusizona izinto ejwayelekile lana ebungomeni obuqakambila ngithi esijwayele ukuthi okay mawuyothwasa kwenzeka ukuthi abantu bakhona bayaphupha kanje kodwa le yokuthonga ngapha kuthe ukuthi ukuphuma endleleni ngoba uambulelwa izinto eziyimfihlakalo esikhathini esiningi and futhi nendlela beza kuyona kuwena ngayo akusiyona indlela ejwayelekile ngoba kwesisikhathi uyabezwa mkhulu umuntu efike lapha ngwakho athi kuwukuthi uyayibona and futhi on top of that ubezwa ngisho egazini kanti noma bequbuka phezukwakho uyabezwa ukuthi hayi manje sekusukuma abanye mkhulu ngizokwenzela umzekelo mina mangiqala bengembatha bephakama phezukwami bathi ngidilike empedeni ngilale phansi ngalala phansi emini mkhulu leyo ukuthi umntwana ukufanele ethonge ebusuku kuphela yikho ngithi thina ayisebenzeli ngalala phansi lelo viki uyangiunderstand mangilele isaqala lento umama moyethuka engivusi uyayibona bethi kumina ngikhuze ngakuvusi ngoba manje uyasithikazisa uyazi ukuthi mkhulu into eyayenzeka ngangithi mangilele ngiyizwa ukuthi naba bayeza bayangena abamanzi angithi mabengena mabezofika la kumina kunesimo esikhandekayo kwakuba ngazathi ngishaywa uelectricity ngigqume ngibe ngaka ukusuka phansi bese ngilaqazeka yikho umama mayengivusa ethi vuka uyayibona ngoba lento ikushaya kuhle ko-electricity uzizwe futhi ukuthi nanso kuyangishaya ingishaya ngidize ebese ngilaqaza phansi iviki cishe ngaliqeda yenza lokho kanti ukuthi ngiyabembatha sebazophila phezukwami uyayibona bese ngisike elijikayo kuningi engeze ukukhuluma ngoba okuningi asikuvesi okay yebo mkhulu okay kanti mabefika bafika kanje bafika kanzima kanje inzima mkhulu inzima kangangokuthi kuyimanje sengichaza nje okunye ba amakhosi baningi yikho amajazi emaningi ngoba ukhosi buningi abantu engihamba nabo baningi ngilaphe umsamo wasekhaya umsamo engigijima nawo iminyaka eminingi kakhulu endlula ngale kwa10 ngilungisa umsamo mkhulu ngenxa yokuthini bathi the bigger the gift the more problems you're going to have ngangilapha umsamo so leyo nto iba imbangela yokuthi bese uthatha longer ey'ntweni ey'ningi ngoba fanele ulaphe idlozi kuqala okubalekile yebo idalwa zikhona zikwembethisa amandla zengcebo nani yebo kuhle lokho iyona into edumile ukuthi mawuthwasa laba bamanzi hayi uzoba rich ucebe kabi noma uyohlola uyatshelwa kuthiwa ithi inyanga hayi phela wena urich kabi wena akekho umuntu ocebe njengawe abamanzi abengcebo khehla into ongatshelwa yona ukuthi usayofakwa emlilweni uthoswe abaningi ke bayanqaba ukungena emlilweni uthi ngene bephuma uyayibona uzokuthola kanjani ke leya ngcebo ufuna le ngcebo kodwa ufuna ukudlula lapho kufanele udlule khona iyinkinga mkhulu manje nina kokungcobo la esayidini lenu ngendlela vele uchaza ngayo niyabhodla nina like siyabhodla kodwa hayi njengezangoma ngizokhulumela mina mangcobo mina mangcobo ungizwe kahle mina mangcobo ngiyabhodla kodwa angibhodla yabona mangilongithi mawuseduze uzongiza ukuthi ngibhodla kanjani ngibhodla kuhle kwesilwane sikwi-Amazon kuthi la ngaphakathi yebo kuhle kwesilwane sakwi-Amazon ngathi le muntu leze idileni impuphe u4 akubo cha asenzi lokho kuyiphumela khehla usuhleka cha yangayo ukuthi ayibeka gogo ngibona ngilongithi ngisuke ngibhodla mase uzongizwa kodwa mawuqhelile usukungizwa mkhulu nama-gentlemen kusama namagcokama uthanda ubuhle bodwa sho ukuthi amanye amadlozi awabuthanda ubuhle kodwa la ebukhosini kudependa ukuthi umbethwa amadlozi anjani ngoba uthola umntwana ethwasile mkhulu kanti uthwasa idlozi elingayazi ngisho imali ehluphekile yikho bese umthola umntwana ehlupheka naye ephila leyo mpilo awukwazi ukuphila impilo yedlozi elingayazi idlozi ohamba nalo aliyazi lempilo kodwa expect ukuphila leyo mpilo ukuthi uzohamba ngeMercedes lingayazi Mercedes langenalo ngisho ihashi awemalu usukuvelelwe mkhulu mawuthwasa idlozi elinjalo manje ke thina sihamba namagcokama abantu ababaphethe ingcebo zonke amakhosi amakhulu ningasibangisi bakithi phela mina ngikholela kuthini gogo mawuzongilapha ukuthi inyanga noma uyini mina ngikholela kuthini mawuzobhodla uqubule ngizwe ukuthi hayi iyasebenza ke le yabona lento ishoyo khehla ifanana nami mangiqala ngangazi ukuthi makuthiwa nobukhosi noma unalento yabantu abadala fanele ube nesinefu ubheme hayi bangisiza abami khehla indlela abaclean ngayo asibhemi
bangiphuza zisuka phansi ngangibhema ngithi nami phela ngoba kuthiwa nginabantu abadala thani ngibheme yayibona isinefu mhlawumbe iseni bazokhuluma ngangisifaka ngapha siphume emlomeni same time ngithi ngisifakile siphume emlomeni base befika bathi musukusilisa into esingayazi thina uyichitha phansi mawusimemeza hayi ukuthi uyifake kuwena hayi ukuthi uzuyifake kuwena cha so iyafanana naleyo ukuthi ukubhodla siyabhodla yebo ukutshengisa ukuthi bakhona kodwa asibhodli ngale mvamisa nenhlala yenza kahle kumele ubhodle nje eTexini nje siphenduke sonke nje mkhulu hayi ayihambi kanjalo singamalona senza izinto bushapha kahle wena mkhulu lobukhosi futhi njoba ngisho ukuthi bungabe mfihlakala abathanda ukubonwa ukuthi umuntu akwazi eqhamuka lapha ukuthi hayi wena bakwembethe uyayibona yikho esikhathini esiningi yebo bakhona abahlala nawo abagqizayo bahlale nokugqiza kodwa esikhathini esiningi iningi lethu awuzukulithola ligqizile awuzukulithola ligqizile siba abantu nje abanomali uzobona masengisebenza ukuthi kanti unje kanti ziyakhala la yebo mkhulu manje kokungcobo kulula umbuzo njalo lo kulula yini mabezithwasisela versus mawunomuntu okulayelayo mawunomuntu okulayelayo uguqile unogobela ngahleka kancane mina Ntombi kaNgcobo mkhulu lento le abantu iperception that abantu abanayo ukuthi kunzima kagobela kulula ngakithi ngoba uthwasa uhlele esofeni uthwasa uyiphilela impilo oyiphilayo akona ayikho kanjalo mkhulu lokuthwasa kujule ngizoyenza iexample mabe kufuna endaweni bezokutshela u2 o'clock esizibeni ongasazi bethi bakufuna kuleyo ndawo uwedwa do you think indlela elula leyo mkhulu sengiyibuzela uwedwa uthi mawuboniswa emathongweni uvevezela uvuka ujulukile leyo nto ekufanele uyoyiphethisa ngokwenyama ke manje ekuvusa emathongweni ujuluka umanzi ebese kufanele uyoyiphethisa ngokwenyama uwedwa ungenayo umkhaphi cabanga ukuthi uyaphenduleka umbuzo ayilula mkhulu ayilula umbuzo phela obvious lana ngoba manje uyayibona nje kuyimanje abantwana abaningi abathwasa belekelelwa noma benogobela kunalokhosi okuthiwa ubomndawo umndawo uparulwa ebusuku mkhulu umndawo uparulwa la ko2 am kodwa manje izangoma ngoba ziyabusap ayisekuyonyatheleka amakhonza anyathelekayo asinandaba bayawasaba amanzi ebusuku mkhulu ngoba iningi laba abanabo lobo bukhosi uzobathola begcwele imifula ngo12 emini bayoparula umndawo ebese kusasa bazosithuka bathi thina sazi izinto uyayibona ukuthi ihambe ibe nenkinga kuphi mkhulu ngoba ukwazi ukuparula umndawo ngo12 emini ilanga limile umndawo uparulwa ebusuku mkhulu phakathi kwamabili emanzini hayi ngo12 emini kuze nezingane yonke into lapha yena sihlale sibona imikhuba eqaleni ngangikhuzi ngase ngifunda ukuthi bheko kwakho wona kokwakho uphume komunye umuntu ngoba hey yebo ngoba kuyoze lishona ilanga mkhulu kuyoze kuphelwe emathe emlomeni lokhu ubona izinto ezintsha ubona izinto nje ezingahambi ngendlela yebo ziyenzeka uthola ukuthi leyo mntwana manje ufika kimi fanele singawakhulumile amaqiniso ukuthi wathwasisa into engekho wangekho umndawo lapha awukho umndawo uphakama ngo12 emini abangishayayo kahle nje into engekho leyo abanye kodwa futhi unesiqiniseko sokuthi bayakwazi lokho hayi ukuthi into enhle eqhamuka kodwa bayasaba kangangokuthi mkhulu umuntu amthathe umntwana ofanana nathi angithi oyilento engiyiyona amthathe embone ukuthi lo mntwana ungenhla kwami ngamandla uyayibona afuna ukumenzisani ukumthwasisa le ndlela le yokuyoguqa athi mesengenile lo mntwana umevuka nezinkulumo emlayela ukuthi bathi abadala senze u1 2 3 sikaningi asiboniswa okuyikho osazodlula kukhona uboniswa ubuhle indlela lapho iqala khona nobuhle basegcineni hayi ushukeke nshantu uyashukeka ushukeka uzuyinyanya uthi noma uyibuka esibukweni uthi kodwa ngabulala abani uyibona intambi kufanele ungenayo umncithi ikuteste lento mkhulu ikuteste to a limit yokuthini isuse wonke umuntu emndenini phambi kwakho
ithi msusile wonke umuntu isusa abangani ithi basusile isusa umyeni wakho mangabe uganile noma i-boyfriend yakho ibuye izokutshela ukuthi asimthanda ubani uthola ukuthi uyena osele ngaye osokhalela kuyena bese kutshela ukuthi asimthanda ubani akaqhele phambi kwakho mayingayisuselanga yona usala uwedwa ngicela ungitshela ukuthi ikhona impilo emnandi yini emhlabeni mangabe uzoyihamba uwedwa ngoba lobu ubukhosi bukufuna uwedwa mkhulu bukukhumula ube ngqunu uthi usavile icathulo ngoba phela manje uphelele umsebenzi uthi uyazifaka mhlazana uthi uyayifaka uyaphakathi kwabantu sivele zikrezuke yini into emnandi ngalobukhosi ngakhala ngelinhlanga ngathi kumama ngisakhala wathi mntanami awukungibonisa isangoma esisodwa sithi masiyothwasa usibone sihleka akekho umuntu othwasa ehleka so nabo lobu ubukhosi obungajwayelekile abantu abangabazi sehuzuka mkhulu uzubona ukuthi hayi angisakhoni kunomunye ngamuzwa njoba kuthiwa sithwase ngezangoma ku YouTube cha sithwase ngezangoma ku YouTube mawuyihambile lendlela engiyihambile uyakhona ukumuza umunye umuntu oyihambile ngathi khona isikhathi lapho ngoba thina silayelwa izinto ngendlela engafanani ngathi ngiphahlile bese ufika uShantu ungixoxela into eyimpendulo yalento ebengiyibuza imsamo kwesinye isikhathi ngathi ngiphahlile ngihleli bese ngena ishow ikhulume impendulo eyalento ebengiyibuza imsamo so kwake kwaba isikhathi sokuthi ngithi mangibuza umsamo ukujwayela kwami YouTube kwavele kwafika into yokuthi nje ngathi ngavula iYouTube ngahlangana nalentombazana ngani mangiyilalela kanti iyangiphendula cishe kwenzeka kwaze kwaba kuthathu ngaleso sikhathi hayi ngase ngijwayela ukumlalela untombazana ngambamba kuphi imkhulu ukuthi naye uyiyena one of lento engiyiyona ngimbamba kanjani ngenkulumo mkhulu kunezinto esingezikuyikhuluma kodwa aziveza uthe kuyivezeni kwakhe kwaba ukuthi ngiyaklikha nazo ngoba nami ngidlulile kuzona kulolu hambo omkhulu njoba ngisho ukuthi lude wayichaza untombazana washo wathi isikhathini esiningi bathi lolu bizo luyidlanzana yena ngokubona kwakhe akusikona ukuthi siyidlanzana inkinga isekuthenini siphiwe sibaningi kodwa indlela masihamba abaningi baphelele endleleni abafiki lapho kufanele befike khona kungafika umntwana oyedwa mkhulu out of 1,000 without exaggeration I'm talking from experience kungafika umntwana oyedwa kwi finish line aba 1,000 baphelele endleleni ngoba kusiyona for the faint hearted inzima ngalendlela exa kusathane mkhulu uzawacosha ama 10 cent phansi ufunele isinkwa sengane ukuthi ubuhole u50,000 uzowacosha izinto ongazivezelwa mabethi buthathe lobukhosi uyayibona ngambamba futhi ngokuthini kunendlela othi musuyihambile thani ngithi mhlawumbe senu usuhamba u5 years no 3 years ngoba mina ngakhathala ngino 6 years ngihambile indlela ngalala ngithi mina hayi ngiyobaphahla kusasa emanzini hayi sengizwile hayi angisafuni lutho wafika umnikazi wamandla wonke ebusuku ngazibona ngime esiqhingini sengikhipha ama secrets ami ngazibona ngime esiqhingini emkhulu ngime esiqhingini umhlaba umnyama wonke uyayibona umnyama wonke umkhulu ethi umuntu kumina buka ukuthi kwenzakalani ngiyabuka kodwa kumnyama angiboni lutho ngathi ngithi bukusisa yayibona lo ngithi angiboni lutho kumnyama nje lapha ngibona ingazathi kunokukhanyanyana okuncane ngazi noma umentshisi noma yini lapha ebese ngibona futhi nalapha all in all gcina sekukhanya cishe umhlaba wonke abantu abaphethe amakhandlela amhlophe yayibona ethi kumina umuntu uyabona ukuthi uyobubulele abantu abangakanani uma ungayiqedile indlela yakho wena awunayo into yokuthi uzoshiya phakathi fanele uyihambe uze uyofika egcineni ngoba isibuka isizwe sami uyobusibulele mawungayanga kuyobakhanyisela ngikuthuma ukuthi uyokhanyisela abantu bami empilweni zabo ubakhanyisela isibani so wonke umuntu meza kimi mkhulu bazokutshela uze phethe isibani esimhlophe with the knowledge engayini ukuthi umuntu umezala uzalwa enesibane esivuthayo ekhanda lakhe ekuphileni kwethu nasekuhambeni kwethu sihamba sifiphale leso sibane noma ngabe ugadlekile noma ngabe amacala omsamo kodwa sihamba sibese sifiphale mawufika kumina ngikuvusela lesa sibane sakho wafika naso umhla ufike emhlabeni uyayibona uze umuntu ethi gogo ngibuya kuwena sekukhona okushintshile noma singakaqali insebenzo ingoba ngakuphiwa ukuthi mangikukhanyisela isibane kuyoba khona okushintshayo empilweni yebo mkhulu so untombazane ngamuzwa ngalokho ukuthi uyayithinta lento yokuthi uthi usuhambile kube nesikhathi
lapha bafika khona bekutshela ukuthi awukwazi ukushiya yayibona kodwa abaningi liyaye bese ethini ngoba phela singamelwe uNkulunkulu thina ungidlula idlozi uyaye ethini athi hayi okay lo vele usheshile akeze ukufika lapha engifanele afike khona ebese kustopa kunikeze lobo bukhosi akunika bona okwazile ungidlula kubo uyayibona lobo buningi obuya phambili akasakuniki kodwa akunika impilo angazi if I make sense uyayibona yes so some of us safika kule line ekuthiwa masuze wafika la awusenalo ilungelo lokubuyela emuva sekufanele uqhubekile ngendlela uzuyiphothule mkhulu ngaleso sikhathi usathinte i-tip of the iceberg ngakhala ngino 6 years ngikhala ngino 6 years into this thing kuze kwaphela u18 years ngilungisa kuphela u18 years mkhulu ngilungisa ayikho into elula kahle ayikho into elula ngalobukhosi mkhehle kodwa abantu banale perception yokuthi kulula ngoba uyazenzela uhlele ekhaya bengazi ukuthi behind closed doors kwenzakalani ziyakhala mkhulu engqinamba enibhekana nazo ziyakhala mkhulu manje mkhulu gogo Ngcobo lana ke ekutheni umntwana onalo ubukhosi lobo ngazi uma sengibuza into sengibuza umbuzo suke ngophenduleka kanti kimi kulobukhosi lobo umntwana onalo ubukhosi uyaphumelela esikhathini esiningi mkhulu into ethikazisa lokhosi njengoba bengike ngazama ukuchaza ekuqaleni zizolokhu ziqhumana mkhulu impendulo ngiyezwa impela nami imibuzo yami zizolokhu ziqhumana ungalokhuza kodwa zizolokhu ziqhumana esikhathini esiningi umntwana onalobu bukhosi ngathini ngayibeka kanjani phinda futhi mkhulu ngoba sengiyithikazisile impendulo askis umbuzo uthi umntwana onalo bukhosi lobo uyaphumelela yebo empilweni yebo noma ukhona abaphumelelayo asingakhulumi ngokwasempilweni ngoba impilweni uphila mase uqedile siyele eqedeni uyayibona la throughout the whole journey yebo bayakuphilisa kodwa awuphili okuphelele thani ngibeke kanjani kuyijeni le mawusayihamba of course kodwa la ekulungiseni mangithi asibheke in terms of ukulungisa nokuthwasa nendlela yakho ukuthi kuyaphileka yini yebo noma uyaphumelela yini angaphumelela if ekwazi azi ukuthi kusanomsamo kufanele awulungisile abaningi babhajiswa ileyo nto omkhulu umthola ukuthi athi idlozi lami liyakhuluma yebo liyakhuluma liyangilayela konke kufanele ngidlela amagobongo kufanele ngenzeni forgetting ukuthi yebo leli idlozi noma leli ithonga yile thonga lensebenzo sisanabanikazi bekhaya sisanalomsamo oyisekelo kulaba bensebenzo mangalungile ngapha kulesisekelo akukho kuzolunga ngala ngoba laba bakhona nje ngenxa yokuthi kwakukhona laba abathandwa bakhanda lobu buhlobo uyayibona ukuthi isiphindisele emuva bakhanda lobu buhlobo amakhosi emandulo ayegeza emfuleni egeza emanzini so yila le idalo eziphakama khona uthola ukuthi sekukhandeka lobo buhlobo kodwa lobo buhlobo ngoba akusibona abantu abaphila emhlabeni lobo buhlobo obenhlanzeko akuhlangani nento engcolile uyayibona uthi kuphakama kuwena bese buthola umsamo ongcolisekile ebese bufadalala bukumise one position yebo buyakhuluma kodwa mawungakalungisi ngapha awuzukuphumelela mkhulu so iyona nto abantwana laba abahamba lendlela ekufanele bayiqondisise ukuthi noma ngabe likhuluma ligeqa amagula malingakakhombi amacala omsamo ekufanele walungisile awuzukuphumelela njengezangoma ezingene ekuphehlweni umntwana athwase azaphothula abuyiswe ekhaya kodwa engakazange alungiselwe isibongo ayikho leyo nto omkhulu akuyeza ukwazi ukusebenza yephambili engalungiselwe isibongo nje singasakhulumi ngomsamo wonke umntwana ahamba athwase aqede kodwa isibongo engenaso uthwase liphi idlozi ayibo so iyafanana nangapha uyayibona mangabe unalezo inkinga zokuthi awunasibongo awunani akukhona la emndenini abahamba bengabhekani emehlweni bese uthi lobu bukhosi buzophumelela ukuthi isisekelo simi phezulu kwamanzi akuphumeleleki mkhulu soze yebo akuphumeleleki so abanye makazofika kuwena athi layithwasisela gogo ukuthi njena ube umuntu ongilekelelayo bese umtshela ukuthi mina inkomo yami ikanje efuna ukukuphikisa ukuthi hayi gogo nawe usudura njengezangoma akufanani hamba uyothwasa kwizangoma zikuthwasise zikukhipha ungazi nokuthi idlozi maliphakama liphakama kanjani emzimbeni wakho
baningi engibatholile abangifonela abangazi ukuthi idlozi maliphakama kwenzakalana emzimbeni omunye uze wabuza iambulance mkhulu ngimphahlise ngila eGoli eseThekwini lathi mase liphakama idlozi wabiza iambulance ukuthi yena uyagula uyafa uyavaleka isikhathi phakama idlozi kuphakama abantu abadala umuntu owathwasa waqeda kodwa akalazi idlozi maliphakama ukuthi kwenzakalana yebo kuyenzeka vele lo kuyenzeka mkhulu baningi ngiyahamba nje next week ngiyeThekwini ngiyohlangana nabantu insebenzo ukuthi abantwana abaningi bathwasa kodwa bazi nokuthi bathwaseni omunye athi umsamo ubanda mpo omunye athi ngane ngabuya kwasuka lento engangiyimbethe ngayizwa futhi isuka ukuthi ngisala ngedwa yebo mkhulu ujulile mkhulu ijulile gogo ifuna umuntu oyazi ngompela yebo mkhulu so le ingane nazo sengikushilo ngibaqwashisa abangabi let us not be too big headed about izinto ngoba yebo lizozenzela idlozi kodwa uyamdinga umelekeleli in terms of ukuthi akulayela ukuthi sekufuneka yabona njengoba bekhulume kanje ngoba ezinye izinkulumo futhi baziletha ungaqondisisi ukuphuphe nje bekutshela ukuthi silambile sifuna ukudla kwethu ke manje yebo omunye akhandilathi akabaqonda ukuthi bafunani uzobaphansi yenzela umqombothi ayenze konke abaphilati kungacacile lutho ingoba inkulumo yabo kwesinye isikhathi ihamba ishaye emkhulu yayibona so asingabuthathi lokho bese sifaka kakhulu emakhanda kodwa funda noma zifundise ukuthi kwesinye isikhathi uyayidinga knowledge yomuntu osehambile indlela yebo Ay ngiyakuzwa gogo Ncebo. Ake sihlabele phambili gogo. Amen. Gogo Ncebo umbuzo la uthi yini ebangela ukuthi abanye abahambela lo hambo bengabe besaqeda? Ingqinamba mkhulu. Ingqinamba mkhulu nento eyithusayo eziboniswayo. Akudlalwa lapha mkhulu. Kwenziwani ubonwani kanti? Hayi mkhulu akukhulunywa mkhulu. Mazovezela imfihlo zomhlaba nezulu mkhulu ucanga ukuthi umdlalo loyo. Ngoba phela mawambulelwa lezo zimo uba umuntu okuleso simo. Akusikona ukuthi usuku uphupha. Usuku kulese simo ufila yonke into eyenzeka kuleyo ndawo. Uyayibona mkhulu. So kuwo kunye ukuthi uthuswa amaphupho khona abantu abathuka umuntu azasaba ukulala ngenxa yamaphupho. Asikhulumi ngamaphupho. Sikhuluma ngokuthi utravel uphume emzimbeni wakho uyotravel uye kwenye indawo esabekayo. Yes. I understand. Sinamkhulu asiphili la kulomhlaba wodwa. We travel what they call ama dimensions are different. Yeah. Yeah, but sivakashele endaweni ezingafanani. Ezinye ziyathusa kakhulu futhi. So yikho abanye bese bethini angizukukhona mina le ndlela. Uthi uyihambile ngokamoya bese bebuya bethi woza ke manje sizowenza u1 no2 no3 akusintanga yomuntu mkhulu lapha abasuke bekubiza khona akusikona kini lapha uzwa useza mkhulu ngabizwe entabeni yaselenge mkhulu umama engafikela kuyena eMnambithi wathi yena ngeke angimukise wathi kimi weNgcobo mina ngizalelwa la ngigugela la nansi intaba mawume kwakho uyayibona intaba yaselenge ngiyayibona eMnambithi yebo wathi kodwa ngikaze ngaya kule ntaba ngoba umnikazi wale ntaba akadlala esiqongweni inesi ihlezi nefu phezulu makusuka lefu usuke ehamba umnikazi wayo ekseni ezengikhombe lo mama ethi ubuya amantambama mangabe khona okumxakile ubuye siphula ihlahla esiphula igqobo zogesi sisale singenagesi yayibona manje ngimtshela ukuthi lo mnikazi wendawo uyisima kanje nje wangiphikisa ugogo umama loyo yazi salala ngo2 efonela abantu asonta nabo ababorofita abatheni bathi ungammukisi loyo mntwana ufuna ukusiqalela inkinga ngibiziwe entabeni yaselenge ngamnqoba ngilithini ngathi gogo wema aske wesenze kanje akekho yini umuntu omaziyo okwazi ukuhlola ngempela ngisho wamathambo okwazi ukuhlola ngempela ihlukanisa indaba wathi ukhona sahamba saya lapha ekseni ngathi bakethi indlela ivalekile sojika anginankinga kodwa mina ngiyazi ukuthi ngibiziwe sathi singena mkhulu wathi lo mama uyocelani kulabantu yakubo wavele waphelelwa amandla umama lo ngiphelekezelayo wavele waphelelwa amandla ngoba angikakhulumi lutho futhi ngangena ngisho isiphandla iphandla zayiqashukile ngingenalutho olikhomba ukuthi nginabantu abadala ngithwele iduku lika mama lasekhaya wathi uyocelani kulabantu yakubona kwavele yaphela kanjalo indaba Ezangisaqhubeka nje yebo indlela ivulekile
wazoyichaza wathi nabanikazi bendawo bazobe behambela malaphaya umntwana kodwa bayamfuna bamlindile. Uyayibona? So indawo ezikanjalo mkhulu ngikutshela ukuthi mawuzofika kuyona ushwaqa kwasana emzimbeni akubona kini laphaya. Akubona kini okwenzeka after ngizukuchaza kodwa kunezigiga bezakhandeka engathi mangibheka ngathi uNkulunkulu wena ongibeke lapha ziningi ke sindlula kuzona sithi uNkulunkulu wena ongibeke lapha wena oyongikhipha ngoba okwenzeka lapha kungale kwamandla. Uyayibona mawumazi uNkulunkulu ngoba futhi naye yenye ipoint imkhulu ebangela ukuthi abanye abantwana uthola ukuthi bayabhathwa kulendlela. Hence I'm saying we are more governed by God than idlozi noNkulunkulu netho. You understand? Why? Ngaboniswa ngokuthi mina mangiyovuma umsebenzi wabadala. Mina ngikhulele Wesile Methodist Church, ne? Ewesile kune process where they say uyaconfirm whereby usuke ugcizelela ukuthi ukholelwa kwini. Uyayibona? Bese kuba nomthandazo wenzayo ndiyakholwa ukuthi Thixo uyise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba nakuYesu Kristu inyana wakhe. Yebo. Kusho ukuthi ukholelwa kubani? kuNkulunkulu ngoba aboNkulunkulu baningi. Ngikholelwa kuloNkulunkulu onoJesu phakathi noMaria nani. Indiyakholwa leyo. Yebo. So ngaconfirm Wesile kodwa ngangabhabhadiswa. Ngiyacabanga kwakuyicebo labo angazi. Okay. Kodwa mkhulu ngikhiphisa imfihlo mzini. Ngingazibona ngene kwi-trap. Khehla. Okay. Kodwa ngenzela ukuthi nalabo abanye ke ababhajiwe bazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukubhabhadiswa. Yes. Kule ndlela yethu yamanzi. Ngoba ngathi sengiphahlile ngasho ukuthi ngiyavuma umsebenzi kanje. Kwathiwa lengane ayibhabhadisiwe. Uyayibona? Lo owayengiphelekezela babethe esale phandle engangithinti. Bathi mabethi makangene ngoba angiyazi lento engizoyenza uzoshwa amazwi kodwa angangithinti. Sathi saxoxa mkhulu bavele bangiketula kathathu. Abangamupha nethuba lokuthi asale sawasho layo mazwi. Bavele bangiketula kathathu. Bathi mabeqeda bathi sewubhabhadisiwe usunaloko ugcobo. Wena sikunika ugcobo lokuthi abeze emva kwakho uyobabhabhadisa. Angazi mkhulu ngabhabhadiswa ubani. Kodwa ngabhabhadiswa. Ungangibuza ukuthi ngabhabhadiswa ubani. Awu kanjani gogo kufanele njalo mkhulu nangazi. Ngiketula kathathu emanzini ngaphuma ngibambe lo mlisa ngiphuma nejazi lakhe ngidiza phezulu. Waze wathi mase sihleli sesipholile ngelinye ilanga wathi kumina gogo wakwangithusa. Ngathi mina ngakuthusa ngani? Athi ngangicanga ukuthi bayakuthatha bahamba nawe wena uhamba nami. Ngathi ngangizokushiya kanjani ngoba wena ungimukise lapha. Wathi gogo ngangiphelekezela wena. Uyayibona? Yes. So ibalekile lento yokutholani yokuthola ukubhabhadiswa mangabe ukulendlela. Into yezinto ezikushaya buthuli mawungabhabhadisiwe unalabantu abadala. Bahamba noNkulunkulu phakathi. Akwajula madoda. Manje gogo lana kubaluleke ngani ukuthi ukwenza like kubaluleke ngani ukwenza okubonisiwe mhlawumbe angazi noma according to ngiyakuzwa mkhulu mhlawumbe yes okubonisiwe and ukwenze ngesikhathi oboniswe ngaso sengithasisela. Okay. Kubaluleke ngani ukwenza okubonisiwe and ukwenze ngesikhathi oboniswe ngaso ngoba lobu bukhosi njengoba ngichazile ngathi buningi mkhulu kusho ukuthi usuke uhamba namaqembu uyayibona kufike kuphakame laba ebese udebesela wena ungabalungiseli kuze kuphakame laba abanye uthola ukuthi usuphakamisa lesambatho esuNumber 2 noma uNumber 3 uyayibona bese kucanuka laba abangaphambili ongabalungisele ngendlela efanele. Uyayibona iyona ke into efike bese ibanga inkinga. Iyona into ebanga inkinga ekuthenini umntwana bese ethola kungabi kuhle phezulu kohambo lwakhe. Yikho ngithi kubalekile ukuthi mawubonisiwe khanda leso sambatho ungathungisi bakithi naye enye into ilesson enginipha yona ngiyazicelela ungathungisi isambatho ositshelwe ugobela noma umuntu okulekelelayo. Thungisa isambatho osambulelwe wasinikwa futhi ungasithungisi isisuka phansi. Fanele usibone usembethe noma bekutshela ukuthi bekunike ukuthi thina sifuna usembathele kanje. Isithathi usibona sisahleli phansi emathongweni. Usibone sisahleli bese usithathu yesithungisi usuyasembatha. Amandla asuke angakafiki kusho ukuthi leyo moya noma lobo bukhosi busuke bungakaphakami to the extent yokuthi sekufanele uwambatha amandla khona. Understand? So yebo asenze kodwa senze ngendlela efanele
Kulekelela futhi sokulekelela futhi ekugcineni uyayibona mkhulu okay sesikushilo lokho isambatho esimnyama mkhulu sengibuyela kuso yikho ngithe kuba ngibuza sona ekugcineni siqala sivezwa usuke sovezelwe ezinye mara masiqala sivezwa ngoba kwaduma ukuthi into emnyama yobumnyama akusiyona into enhle abantwana abaningi bayafike bese beqwaya nami ngaxwaya manginikeza iskate sakhona baze bafika kathathu okwesine bathi so uyasihlolela ke manje ngathi chazana ukuthi esani kwayima bechaza yayibona kwayima nami ngisukuma ngiyosikhanda leso sambatho sabo so abantu abaningi ngiyayi understand ukuthi vele makuvela lo walesambatho uzothuka khona ithwasela abaleka kumina abalekiswa ukuthi ubone lo gogo lo mnikazi makhosi amakhulu nengixolele thokoza gogo babone umnikazi walesambatho uyayibona yena umefika wamenza ukuthi kube ngazathi ushaywa yilo gesi ebengikhuluma ngawo uyayibona emathongweni wayesethi kumina hayi gogo ubuthakathi bodwa lubuyana ngoba bengigodola ngalendlela engayazi vele isambatho samandla fanele masiphakama kube nento eyenzakalayo emzimbeni wami mina mangiyosiphakamisa emanzini ngiphuma ngaboni emehlweni emkhulu ngiphuma ngigaqa ngamadola ngoba isambatho samandla akusona isambatho sabantwana abancane so ningasiyeki bafowethu yebo masiveziwe futhi sibukhali siyalimaza uma ungasilandeli ungenzi okufanele ngesikhathi abasifuna ngaso silandele usikhande usibike kube yibona abakhombayo futhi ukuthi usiphakamisa kanjani kuphi nini yebo mkhulu Wayihlaba ihlikiza mkhulu cha namhlanje gogo ungcobo sitholile ngoba vele ubuzoyiqwashisa futhi uzoyihlaziya uzoyigcizelela ukuthi beqonda abantu ukuthi leyo kuthwasa ukuthwasiswa yidlozi kahle kahle ihamba kanjani ngabantu abakulomkhakha kuwe sesiqoqa ke gogo mhlawumbe ngacela futhi ukuthi ngokujwayelekile futhi ukuthi mhlawumbe uyiraphe wena ngamazwi akho ofisa uyirapha ngawo bese silithatha uhlelo siliphose kulaba abakhulu okay yebo gogo ngibonile uhambeni lwami ukuthi abantwana abaningi bahlukumezwa yilesiphiwo ngoba asiqondakali mkhulu yebo sengikushilo lokho into enkulu efika ibe inkinga futhi imindeni esiphuma kuyona sivele silahlwe imindeni more than before sizolahlwa izizwe ngielami lithi wena onalolu hambo nayi advice yami to wena wokwazi ukuthi mawuqala uba nalolu hambo uzobizwa ngumthakathi number 1 ungayithatha uyifake ekhanda ngoba izokulimaza number 1 number 2 mawuhamba lolu hambo vuma into mayikushiya ungabambezeli ngoba uNkulunkulu vese umezosebenza ngomuntu uqhelisa konke ukufuna uwedwa yikho bathu banesikhwele manje kulendlela lena ngithi mina vuma into mayikushiya uvume uyiyeke ayihambe ngoba iyasuswa kuwena isuswa for a reason uyangunderstand mkhulu ebese eyokugcina nje sengivala wokwazi ukuthi it's not all beds of roses as abantu beyibeka wokwazi ukuthi njoba embakha kulendlela usazohlangana nezinto ezinkulu ezinzima into efanele uyenzile ukuthobeka nokulalela imithetho nokulandela abakutshele khona uwenze okwakho ungayenzi okwenziswa abanye abantu yenza okwakho okutsheliwe nokulayeliwe ukuze ukwazi ukuphumelela nokubona impumelelo kulezi zinto ozenzayo iyona into engibaqwashisa kuyona mkhulu ukuthi ngoba le ndlela ayinhle mkhulu angifuni ukuqamba amanga into ebekwa kakhulu ngaphandle ukuthi uzoba nencebo uyithola unjani leyo ncebo uyithola unjani unesika inkamba beyibuza ukuthi kwakwenze njani ubuzwa uwo wonke umuntu mkhulu ayizi kalula mkhulu ayizi kalula okugcina nje sengikusho anokwazi njoba bengishilo na earlier on ukuthi yebo bukhona lobu bukhosi bubuhle beyikhulumela kodwa wokwazi ukuthi umsamo udlala a very important role ekuthenini kundlondlobale ngala uma ungalungisile ngala akuzungundlondlobala ngala sivale mkhulu thokoza gogo abaphila abantu gogo mhlawumbe ngokweyinamba nokulandeleleka mhlawumbe ngasicela ushiyele futhi indlela ukuthi usixhumane nawo masidinga Amen mkhulu inamba sikayishintshi kusase uyo 0677588076 siphinde 0677588067 8076 0677588076 thokoza ayishintshile ino WhatsApp
Yeah. ngicela abantu mabefona kuleyo number ikakhulu bayafona abantu uthola ukuthi ngisa-consulta ngisebhizi ngey'nsebenzo kakhulu ngithanda umuntu ukuthi engithumele i-message esho eyichaza ukuthi ubani wakwabani ucela i-consultation noma usizo kuphi uyayibona or i-voice note yebo and then iyona-ke into engizophendula kuyona and ikakhulukazi abantu bathanda ukuhlola mkhulu bayakuthanda ukuhlola umuntu uhlola noma esezazi inkinga zakhe kanti ukuwaste imali uyayibona kwesinye isikhathi mawuzazi inkinga zakho ukuthi kade ngihamba ngiphuma ngene enyangeni zingitshela into eyodwa gogo yini onganginceda ngayo ngiyaye bese ngithi asikweqeke lokho kokuhlola sihambe siyophahla emanzini ngikudonsela abantu bakho bakubonisa unqo wenkinga yakho so yes that's option number 2 so mawungifonela ungangitest ukuthi ngizobona lento yabonwa yinyanga eziwu20 na noma cha uyayibona mawusuyazi inkinga yakho then iza sihambe siyophahla cela le option number 2 yokuthi asambe siyophahla gogo ngoba sengeke ngatshela uyayibona ngoba noma ngikuphahlela lapho kwesinye isikhathi ziyaphuma futhi ikaningi zinye futhi ezithasiselayo ey'nkingeni zakho noma eziconfirmayo ukuthi lento oyizilo kwakuyiyona so yebo i-consultation yebo siyayenza efonini nasekhaya kodwa mawuzazi ngempela bafowethu vele unqamule ama-cost yebo ngoba uzoconsulta ngikutshelele the very same thing ungikhokhela imali ye-consultation mawuthi gogo manje senza kanjani i-way forward yami ukuthi ngiyoregister i-case yakho emanzini imali leyo uyayibona so sivala ngalokho Thokoza gogo siyabonga kakhulu gogo Ngcobo namhlanje sihlelo gogo Ngcobo la ku Eco.tv the calling babukele Eco.tv don't forget to subscribe and like and comment niyazi ukuthi kusibeka kumapha amathuba ngeke ngisaba mningi sesiyavalelisa ke manje siyaphuma gogo siyabonga kakhulu ukuthi uphilisa abantu so phinde futhi sikudinge futhi ngelinye ilanga compared to i-comment section sacela ukuthi nibuze lapha phansi sikwazi ukuthi ke sinithathele udaba siniphosele kilo kugogo kambe noma umkhulu ozobela e-studio ngoba siyazi ukuthi thina yini enilawula thina ukuthi nifunani kodwa nicommente kahle ningathukani phela kuma comment nibhale kahle siyanthanda babukele moke emakhaya ke mina ngoxolani mfo wambatha ke ushanda udaba ezethu sontshikazi uShoti uMantinda esiqhamsodidla madle bana gwatshoza igcololo umtiti atakho dakelo chato sengiyaphuma ke ngiyanishiya manje sobonana ngenye episode elandelayo abaphila abantu amen